Boom. Skip it, skip it, skip it. Boom. Halo teman-teman, lihat nih teman-teman, ada Upin, Ipin, dan Opa. Mereka pakai kostum dinosaurus ya teman-teman. Wah, lucu sekali mereka ya teman-teman. Mereka mau minum susu ajaib teman-teman. Kira-kira setelah mereka minum susu ajaib ini, mereka bakal berubah menjadi apa ya teman-teman? Oke, saksikan terus teman-teman. Wih, 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 wih. Mantap sekali teman-teman. Upin berubah menjadi T-Rex. Wow. Wih, wih, wih. Ipin setelah minum susu ajaib berubah menjadi gajah teman-teman. Wah, lucu ya. Nih yang terakhir ada Opa teman-teman. Nice. Wih, jerapah teman-teman. Opa setelah minum susu ajaib berubah menjadi jerapah ya teman-teman. Wah, seru teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe.